Lauro dia com ouvintes no telespectadores programa da Derek Manek, e da sang solo que dane house lorita botsira, atuba conhece jovem feto ida, nebe maka ia ideia inovativo, onde ocupa espaço balão, onde loque ne negócio. No lihusi negócio dane mos, fona serviço bani malu pensar sira selo. Nune ouvintes no telespectadores, atu label halo ita botsira curioso litang, mas ito ba acompanha hamuto. Bienzel ita dia galai. Dia. Dia bienzel hani sang ohin ami informa baitanya ouvintes no telespectadores sira. Tamane antes ita tama ba assunto hin lorong nia. Bienzel bele halo introdução para kida kona ba itani identidade. Por favor. Ya, obrigada. Dia haunya narang completo, maka honaran da Angélica dos Reis né, no da maioria ia normalmente narang bolu Angel e da daun haunya idade 25 anos. Hau nuda recente graduado usi Universidade Nacional Timor-Leste, Faculdade de Economia e Gestão, no Departamento Contabilidade. E da daun hau manudar naim bahia negócio nebe maka honaran POET, ho cicla Promote Identity of its Timor, no hau negócio ne focaliu bahia area setor turismo cultural. Bienzel ita mos bele explique tuang kona ba atividade saída det mak ita bot sira halo he fatin dane. Ya, atividade nebe maka ami halau ya fazem nene ya tipo em rua. Em primeiro maka ami halo artesanato ou handicraft, ami rasik produto, ami halo inovação baya vestuário tradisional tais ne, sai baya acessórios ou sai baya souvenir sira. Hodino ne ita bele fam baya etnik cliente sira. E segundo maka ami halo rent acessórios rent tradisional acessórios ka fo aluga tradisional acessórios timornia ba cliente ser nebe maka precisa hodi halo photoshoot ou baya foto baya pre-wedding nia nga anniversary nia no ba agora ema tren hela karak foto hasai foto baya tinang sene bela aluga mos amni acessórios. Ita mos bele fahe tamba saída maka ita inisiativa hodi loke negócio dane. Ho acessórios tradisional. Hau ya inisiatif primeiro hari negócio ne maka em primeiro, haware hetam problema, nebe maka ia nyerai di liu município dili ne. Problema primeiro nebe maka hau hetang ou hau identifica ne maka ia Timor Leste, di liu itene município dili ne. Itanya kultura ne começa mihisona. Hau bele dehan karik itanya lifestyle, itanya modernização nebe maka ita adapta. Horas ne começa adapta nebe maka moderno tebes e quando a itanya vestuário tradicional né, ita utiliza, mas ita utiliza a cerimônia importante, no ita la utiliza na vestuário tradicional né, e itanya vida diariamente. So, né, problema primeiro nebe maka hau hetang, então hau decidi baseado hanya habilidade nebe iha, hau cara halo inovação ou criativo fali itanya vestuário tradisional tais né, sai acessórios que sai souvenir, atune ita bahira usa minha produto ita bele utiliza na país né e tem vida diariamente. Nos problema segundo nebe maka inicia hau atu hari negócio né maka hawaremos baia outras ita colega jovens serasa ita barak nebe maka halo estudo cambio ou ia diariamente a realidade né ita haremos ba colega ser nebe maka hakarak tu trem photoshoot ba foto para anniversary nya pre-wedding nya bahira sira ita der timorone kan hakarak hatais itanya timor ni identidade né mas dalam rumah ita hatai sela mas hatai la completo então usina ba haware problema saya maka sira hatai acessórios ou sira hatai vestuário tradisional mas sira hatai ne la completo e haksumi sir nisim lola então hau começa a identificar na ba kata oh dalam rumah sirnya budget la to atu utiliza acessórios ne completo e sir nisim lola então ho problema ida nebe maka hau hetang hau inisiativa ida hakarak mos fo aluga baiha acessórios tradisional timor ne ba colega ser nebe maka ia interesse ou ia hakarak atu photoshoot baseado ita bolsa ni budget nebe maka naton mas bela hatais acessórios nebe maka completo. Abi itamos bele fahe
Oisa ita tu suku aksesoris serne saya ne samba brinco sira sai pasta fura kira ni oisa ita aprende husi nebe husi YouTube rumah ga tu informação rumah. Ana vai ha parte haunya area negócio de handicraft né. Iane hau la iha formação no hau formação detalhe by handicraft hau la hetang mas be hau consegue hetang maksudnya hetang gambarang misal maka taisnya beresai aksesoris hau hetan referência iha misal mehira hau hetan referência husi fatin nebe maka antes ne ema produce na aksesoris souvenir yana ba hau rasik size-nya cliente ou hau rasik size-nya customer então hau koko atu estuda husi produto nebe maka hau hare iha mercado di dalam hau sosa duni husine hau rasik mai onsa maka how to desenvolve vale haunya kreatividade laos hanesan ninian mai be setidaknya haus bele halo buat tidak nebe maka mai duni husi haunya mai be hare referência husi nebe maka iha mercado existe asa exemplo iha tais market o iha night market ita hetan bersernene entau husina ba haus mai fila fali bahaunya hau rasik treino haunya onsa maka tu produce handicraft ida nebe maka prefeito ho di belne itamos fanya mercado além idane konomba treinamento idane la iha be hauso tu iranesan treinamento ida nebe maka iha treinamento tanto online e offline treinamento nebe maka fokus diu ba iha area negócio nian hodune atau forti hau ho di bele realiza ou hari negócio ni iha Fundo sira ita bot hetang hodi hari negócio ne ita hetang husine be. Primeiro startup haunya bisnis ne hau rasik hau hosi osang $200 nebe maka salário hau simu então hau hari primeiro husina ba mai be hau la iha mercado nebe luan no hau foi maka koko dane e hau fundos nebe primeiro los maka $200 ne o hira wetan ane laos husi emaselu e laos husi parte sira selu husi dunia haunya rasik além danemos mahira haware haunya mehine hawakara katu halo sai realidade duni maka hamos tau tilung e buka informação kona ba competição nebe maka iha liu dilarang timor larang competição anesam kona ba iha business plan nian entah hau consegue hetam fundos ida husi competição ida husi international labor organization yana ba sira organiza hamutuk ho HOTL no ia momento na ba hau consegue hetang hau consegue hetang segundo lugar ba competição ne e a competição na ba ne sira focaliu ba iha onsa atu promove setor turismo cultural então haumos consegue sair segundo lugar e o cinema ka hau hetang fundos primeiro di hari fatin artesanato e depois idane hau na fatin mos além de além de buka mercado e hamos na fatin buka sama ka atu bele alarga lita hane bisnis ne hau na fatin tirtan competição selu ne maka competição business plan ida programa ne usi embaixada americana no organiza usi JCI Timor Leste e usi programa na ba e business plan ne sirni programa ne sira focaliu kona ba iha mensato empodera feto nya ekonomia no empodera LGBTIQ+ nya ekonomia então ihana ba hau mudar feto ida hamos compete ihana ba e hau consegue sair mudar primeiro lugar usi competição ida ne no husi competição rua ne be maka hau consegue mana maka hau hari haunya patin artesanato e depois ne hau consegue alarga litahan negócio rola hau material equipamentos ne be maka hau negócio precisa e hau negócio mos hau ne produto mos belefang iha restaurante iha mesel ke restaurante iha hotel bal ne be maka horas ne dang fang e o cinema ka fundos na beta ia alin balong nebe mak serviço hamuto ko ita ya fatin ne karik alin sirane serviço ko ita bolta selu ko mensa ia ne alin sirane nebe mak serviço haune even sirni idade ne hanesa ya standar lei karik sira ke idade nebe mak merece serviço mas be hau fosse sira serviço ita nuda humano ida karik siramos ia necessidade então serviço nebe hau fosse serviço part time de sira serviço baseia ser ne tempo free no tambah sira estudante e hau selu sira net baseia produto nebe maka sira produce usi tempo free nebe maka sira serviço jadi lao selu sira full kansa be selu sira ne part time per product sebenarnya
Karik emana hira mak dadang serviço hamutu ita he fatinda ne. Ya dadang na agora dadang de ihane o sira detne antau ne sira ning hat. Sira ning hat ia rua makala mai duni ia parte nain ida faline kona ba ia desainnya no ida ia parte salesnya tande ia bayira amitama ia pameran ne maka hau ia bafang no ia nain rua ne be maka parte ba ia produce. Usi início hari negócio né, cara que dificuldade rumah mak durante né ita bot enfrenta ka hasor. Ita mas bele fahe. Ebe maka hasor né, usi primeira vez hari negócio né, sa ita que idade kik né, kan sa honesto ita idade kik mas ita hari negócio depois bele dia cara aula tena, ebe ya sociedade nya mata né dalam barak kita feto, ita idade kik no dalam rumah sira dia hima barak. Então, laos lefuane laos usi dok, laos usi ne, ebe usi kira itu nyumala rasik no usi kira emane besi kita ne. Dalam rumah kalau ema balu quando rona lefuang ane sana kan sira sintin sa daun kadang au sir lakuat religion ebe mai hau kare hau soru lefuan sana ya usi dunia hau nian rasik entau hau kara katuru ne tu real dari dunia ne pra haturu make proof dan lau laos mehi ebe real dari dunia hau realiza. Jadi dificuldade primeiro maka ema ali que ema dok ema terasik masela ema rasik nebe o itani família da rumah serla fier tinha mihi no dificuldade segundo maka nessa itu tuh tene kat ita dificuldade atu hari tanya negócio ne hoi dari kikta pois ita lah ya backingan sa usi parte selo ne ita sinti dificuldade nebe ta son yang osang au finanças mas be fila fali mai ha itanya fila fali quando ita karak loyalidade totalitas ba itanyaan tinha mehi obstáculos sira nebe maka mai ou dificuldade nebe maka ita hetan ne laos sai barreira ou laos de atu hamate tinha mehi lá justru ita hetan obstáculo ita hetan problema ita hetan dificuldade hirak nene atu halo ita atu sai do usi hiro consegue hetan resolve ou consegue hetan dalang ou de sai usi problema ne maka ema foi ita bela diangkare orasi nos foi descobre ona no la precisa ema foi de bele la orasi descobre ona kata afinal how bele mesmo que durante ne how dia negócio na atau hari osan lai ha ebe quando how buka dalan hanya fokus ne lao se problema osan sida o hetan fali dalan ne seluk de for solução li falti hanya problema ne O insa itanya plano wa futuro sai de mak ta karak atau atingi tang anu ba futuro ne ya hanya plano da daun ne asa mesmo que ya hanya negócio ne lao mas be ya hanya plano ne how espera katak ya futuro e mai hare barel dari ho experiência nebe maka how se ia na to o hono ho idade nebe maka siki mas hanu esperança katak hanu negócio nebe futuro bele mantém no bele hambrik na fatin laos het hambrik laos het mantém espera que bele alarga liutan no hamos bele halo recupera ho parte sira seluk nebe maka relevante ho relevante are ho hanu negócio ikusli itamos bele fahe ka husi kala mensagem bara kida ba itane malu foi ensai sira nebe mak sira mos ia ide negócio rumah mebe sira sidau implementa ia realidade hanya mensagem sira nebe maka ia ide negócio abe sira o sidau realiza sernya mehine au karak hatetet laos dihang imi la berani atau sayu si iminya zona nyaman ga comfort zone ou laos dihan imi sidau hatene dalang atau hahu sinebe mebe sedia kliu hauni mensagem kan sedia kliu o hahu soke moro ne husi agora duke arban bai rua o harefali oni mehine ia ema selugnya realidade ni mak realiza ne maksudnya oras lifali ne ya hauni mensagem manere. Ouvintes no telespectadores, idanema kroham ba conversa em lorong niang hamuto com Ana Enzel. Espera kata com informação sira nebe maka o hinta bot sira acompanha ona. Bele sai hanesang mata dalang ida beta bot sira. Iliu bahirak nebe maka ihamos ideia atu criar asik sira ne negócio.